Prvi tekstovi knjige, odnosno zbirke uspomena, kako sam autor voli da kaže, nastali su 2006. godine u periodu kada je nastao i dokumentarni film Ostala je reč. Sam podnaslov knjige je sentimentalna istorija jedne varoši, u kojoj se autor sa setom prisjeća male sredine koja više ne postoji. To je jedna varoš u Metohiji koja je sravnjena sa zemljom, to je sad nešto sasvim drugo tamo i tu možda postoji ta težina koja nije ista kao kad neko piše o rodnom kraju koji je nedirnut, gde on ima svoj rodni dom, svoje ulice gde je odrastao, gde je išao. Međutim, ovde je specifično što sam ja u tim pričama radio i druge stvari. Tu ima i etnografije, etnologije, ima narodnih običaja, ima proze, poezije, toponimije, ima onomastike, ima recepata, ima pesama, rečnike na kraju, tako da je to jedan, eto, moglo bi se kaže, i sentimentalna istorija i vodič za jednu varoš. Igor Đurić do sada je objavio više knjiga, a trenutno radi na knjizi o Kosovu i Metohiji koja govori, kako ističe Đurić, o manipulacijama zapadnih medija.